Sawaaxili oo ku beegan shantii hadlood oo soo islaamay iyo kuwa kale ee wadada ku jira iyo wiilasha oo waxa aanan keenin bal af Soomaali waa uu sheegay laakiin Sawaaxili ku canaano bal بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته af Soomaali baan ku canaan doonaa insha Allah intaan canaanin mal dhahay أفكي صاحلا كلها غنى طيب إنت كور وأنا جود بان أرضي ذي دتك مشوا ذي جوجانا وانين لها بعد توفيق الله سبحانه وتعالى نين أرضي أو سكول سكفون فوق عنها علمي جيو دعوذي وحبك ما جرانين sababta ii geystay inaan cilmi barto asbaab badan baa jiro laakiin waxa kamida in cibaadadeed ii tosnayn dhanka cilmiga ah maxna xasuustaa markaan foofo dhamay ano 18 sano jiro maxaan qaatay kitaabka oo xusnu muslim oo ingiriisi ducaa al-istiftaax as-salaah oo aaba Allah naxariisto anako 6 sano jiro oo xifdisiyay salaada ducadii maxaan arkay inay ka khaldamay محان دي جري وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المسلمين دي جري إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المشركين مركاسا يا أبي هذا قال لماذا أنت لا يمحوها markaasaan go'aan gaaray inaan af Carabi barto iyo Quraanka inaan si fiican u xifdiyo markaasaan dadka weydiiyay af Carabi intee ku baran karaa markaas jaamacada Madiina li tilmaamay saas bay sabab ii noqotay inaan cilmiga iyo dacwada inaan dhaxgalo sababtan qisada u keenay maxaa waay wixii ani adiga Ilaahay noo abuuray adduunkan inaan Ilaahay caabudno cibaadadii hadee sax naga ahaan بل كورن أدي مالي والبلاء هور استاجس أديس هرت أني مسلم ما بيجيبه قال كوين أبانه وحان يعني ويل عسلات سو محندي لها وأنا يعني قتهي ولا لا يمشي جوجان صغير وكبير أف عربي على بود دلالو دين تني عبادة نسكسحنا إن شاء الله أفكي في عناب صحيح عن كنا قناعة إن شاء الله نجيبنا كوبونجيزا جوار السوء إسلامي سامو قال تكبير قبلي وانا قبضين ما شاء الله وليش يقف ويكيني واي ما يقودي جسم الله فصح مية رخصة simama it's okay unajua Kiswahili ales sema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah wajua Kiswahili sio sema natamka kwa ulimi natamka kwa ulimi na nakubali kwa moyo nakubali kwa moyo ya kwamba hapana apasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah natamka kwa ulimi na nakubali kwa moyo ya kwamba Muhammad ni mtume wake takbir unaitwa nani naitwa Augustus Justin ungependa jina gani
napenda زيتون مقع زيتون دورتي الله يبارك إن شاء الله qoladii mas'uulka masaajidka jamiica la keeno shahaadana ka siinayna fasalna walay dadka soo muslimeen masaajidka waan kuwaysana dadka soo muslimeen anaka wax barayna masaajidka bilaash bas raacna waan siina si socday soo noqod khayr allah indis insha Allah karibu sana amen hada wilisha si fiican au anaanana ndugu zangu ni katika imani wapi istagadi mana vijana hamjaleta mtu akatamka shahada na wasichana wanatushinda katika khairi wanatushinda katika muhadhara angalia wao ndio wengi na namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na nyinyi Mwenyezi Mungu ajalie mulete mtu kabla siku haijaisha inshallah na hawa dada zetu Mwenyezi Mungu atakubali inshallah afa wa idhu dere barakallahu fikum ahsantum wa jazakumullahu khair